Lucky G, welcome, man. Lucky G. Hey, how are you doing, my brother? It's been a long time. Singles connect. Singles connect. Where are you? Singles connect. Where are you? Yago, please, waduha your love ko twitegereje koko Mr. Ndanze. Your love irabageraho vuba cyane. Akimana, thank you. May God bless you. Akimana, thank you. Desa wagwan. King Arthur song na Palaso irasohoka ryari. Taram, I love you. Iradukunda Ariete naye ndagukunda sana. Nzamura please. Small King, imunsi twe dufite gahunda yo gukina game, ntabwo twe dufite gahunda yo kuzamura, ariko nimva muri studio hakiri kare ushobora kuza kuganira namwe tukagira abantu tuzamura hano. Ndababona ba Danizo nababonye Munyana, ndakubona Ama, ndakubona Brenda, ndakubona Official, ndakubona Danizo, ndakubona Ibyimurenge, OG Mavis, ndakubona Jesus is all, ndakubona Apple Pie, ndakubona Ntihinyuzwa Eric, ndababona. Ariko today we had to play some games with Kaiser. Mubyibuke ko yari yabidusabye, ariko kubera ukuntu narimo kumubona mukanje ngiye gucomoka. The dog boy wagwan. Akimana, thank you for the gift, beautiful. Keza ari kwa Godfather, Yago is the other three short men abo wajya gusura in Rwanda. Bameze neza se, Yago nkunda cyane, twemera sana hano muri Kinigi. Mu Kinigi ndashaka kuzabasura, ninza mu Rwanda nzabasura. Mu Kinigi hari harimo abantu mfite ideni. Mu Kinigi hari abantu mfite ideni kabisa, nzaza kubasura Kijomba. Bro, nagusaba wazambaruka kina na David Denko Pro. Wazamba bare ugakirana na David Denko. Tugakirana gute? Sobanurira. Taje kugusura vuba. The dog boy, urishoba kuzambona se? Barakwitirira uri bazina. Yago amaye namba yawe bro. Yago, I'm in Kenya, I like you man. Omukama Gerald. Oh mana, webale redara muganda wange. Adi Kefa Bukuru, I see you. Mami Wami, how are you? Fidik Boom, how are you? Ariko Yago amaye 1 minute ya freestyle live yawe nkayiboneraho imigisha. Ariko siyo ndimo kuvuga, nago mu Kinyarwanda ndimo kuvuga, nago uyu munsi dufite gahunda yo kuzamura abantu Mavis. Nababwiye ko mfite studio session narinje kubera Keza naboneka turakina nabwo iminota itarenga 40 ingahe ngende, ariko atabonetse uwo mwanya nanjye nawukoresha nkajya muri studio. I have a studio session ngomba kujya ku recording indirimbo ngewe ubu ndi mu mwuka wo recording. Amina Yago, I love you so much. Elizabeth, I see you. Ndashaka dukorane project man. Uzanyishyura the dope, uzanyishyura. Yago, you send your number inbox. Iradukunda ushaka kunamo kanyiguye hano nta kibazo. Bera Sine, Yago ndagukunda usiyirunguza dusura ryari. Nizere kumeze fresh, it's fam, ndaza kukugirira nugaruka. Yaman uze kugaruka Mavis, turaza kuba turi hano mukagoroba nimva muri studio ko I want to hit the studio early. Mvuye kureba video iraryoshye, thank you so much. Hanyuma abantu mwese turi kumwe hano nyimara kuva live kabisa, mu impanamba bro, come on. 07 uyu muntu wabona ashaka kubonamo 07 AZ12 Fizobi 07 7 35 57 umuntu wese ushaka gukanda akanyenyeri arasangaho izina Eric Twinamatsiko, niyo mazina muri busangeho. Global Connect Travel Agency. Hello guys, we have travel agents company that book flight tickets and do visa assistance. Global Connect wagwana kuki utadaha amafaranga twamamarize, reka twamamarize twebwe da. Global Connect Travel Agency bafite akazi bati hey guys, dufite agence igufasha kubukinga amatike y'indege, tukanagufasha kubijyanye no kubona visa. Abo bantu bitwa Global Connect Travel Agency. Global hitawohereza ibiceri kuri ino nimero Jadon Lyrics ayishyizeho, hitawohereza ibiceri kuko turakwamamarije. Yago uri umuntu dukunda n'ukuri, uduhe indirimbo yawe na Palaso turayirindiriye. Oh my god, Ibyimurenge, abanyamurenge mwese ahantu muri ndabasuje cyane kandi ndabakunda.
abanyamasisi mwese ahantu muri ndabasuje cyane kandi ndabakunda. Brian, I see you man, I see you. Abantu banjye bose barahari man, abantu banjye bose barahari ariko Keza yasunye. We are located in Tower at Tower Center building. Global Connect Travel Agency. Abantu muri Kigali mushaka amatike y'indege, mushaka ko mufashwa mu bintu by'amaviza, mugende mugane Global Connect Travel Agency. Bakorera Tower Center building i Kigali mu Rwanda. Ubwo ngubwo rero mubagereho. Hanyuma Global nimero wayibonye ko bayikwandikiye aho, oherezaho kuri momo, aho ngaho oherezaho kuri momo kabisa. Dukomeze twamamaza, dukomeze dukora akazi. Big Energy Pandem Fire DMC Fizo B JZ James Wagwan, turagusuje natwe bro. Banyamurenge love you. Ndabakunda sana abanyamurenge, inshuti zanjye benshi sana benshi. Imana ikomeze kubagira neza kandi kimwe mu bintu mbasengera njye abanyamurenge, mbasengera abanyamurenge sinzi igihe bizabe ariko mbasengera abanyamurenge ngo bazabeho batekanye bafite igihugu, bavuga bati iki ni igihugu cyacu, n'ubutaka bwacu, iki ni igihugu cyacu, tubaye aha tubaho. Abanyamurenge barasiragizwa man, abanyamurenge barasiragizwa, bishwe nabi ba bombo clat, ariko aba bantu baziriki bombo youth sha umva. Bamwe mu bantu nsengera abantu bitwa abanyamurenge, ndabasengera kabisa, n'abanyamasisi na why tukana no muhungu arabaza iki AZ12. Mukomere cyane abanyamurenge, mukomere cyane. Ushobora kuba muri Canada, abari Canada, abari muri Amerika, abari Congo, abari Uganda, abari Tanzania, abari Kenya, mukomere cyane nakubonye. Abanyamasisi namwe ahantu muri mukomere cyane. Mubaza yashakaga, yari yambwiye ko ari mutize cyaje. Mukomeze mutapinga screen nakubonye. Mavis, God bless you, your kindness, your true love is okay. Ndakeka abantu twagombaga kuririmbira twabirangije. Munyemerere mukanya mbacomoke, hanyuma umuntu witwa Keza naza kuza cyangwa aba Big Energy muri hano mugene mubwire muti rero watinye ntabwo ikibazo ari yagogo, next time nagaruka nibwo tuzongera kugira gute. Mukomere cyane kabisa abanyamurenge ahantu muri, abanyamasisi ahantu muri, mukomere cyane kandi Imana ikomeze imitima yanyu, Imana ikomeze imiryango yanyu mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Imana ikomeze imiryango yanyu kandi ikomeze imitima yanyu mu izina rya Yesu. Hanyuma abantu mwatapinze screen, thank you so much. 58. May God bless you, may God bless you, may God bless you, may God bless you so much. Abantu 200 mutapinge screen, twinjire kure nubwo ndimo basezera ariko ndabasezeza umuziki. Rekeraho twihanganisha umuryango wabiri, bless igisibo cyiza. Abayisilamu namwe mugira igisibo cyiza, Imana ikomeze kubagirira neza. Hanyuma umuntu witwa Keza rwose ntaze kuturenganya, mwuka agira Imana, ntaze kuturenganya ubwo ngo ushaka kuza kugaruka amasaha nimugoroba. We keep in touch. Reka nshimire Bagina wabanye natwe, nshimire Benga ndagukunda yago, thank you so much. Jean-Marie Muhindo, dushimire Bagina, dushimire umuntu wese watanze gift hano, dushimire Brian, dushimire umuntu uwo ari wese. Amen. Thank you so much for being with us, thank you for gifting us. Imana ikomeze kubagira neza, ikomeze kubarinda. Ngewe ndaza kugaruka nimugoroba mvuye muri studio numva mfite imbaraga. Birashoboka ko haba impinduka kuko composition cyangwa se composing ntago ari ikintu cyoroshye, gukompoza ntago kiba ari ikintu cyoroshye. So munyemerere basezeze indirimbo yitwa, mashaka ko basezeze iyo ndirimbo by'Imurenge OG, mashaka ko basezeza iyi ndirimbo kugira ngo ngiye ncomoke. Mavis, thank you for the roses. Iby'Imurenge, thank you so much, may God bless you. Thank you. Atete Sylvie, turagutegereje. Suweje duhe your love was
meant for me. Your touch was meant for me. Eya kutonda yatondeza wegendereza, when making you for me. You're my twin, you fit me perfectly. Sinje gusa n'abagabo benshi bapancitse, yeah. Sinje gusa n'abagabo benshi bapancitse, no no no, yeah. Uko umugambi w'Imana suwejo, uwo mugambi w'Imana suwejo, umugambi w'Imana suwejo, ba 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 ba, suwejo. Elibuka epiria mu buzima budafite forme, budafite forme, fori bisaba kuvumilia, tulia, inyenyeri ya wizaka. Uko umugambi w'Imana suwejo, ba 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 ba, suwejo, umugambi. Muto muteni ngababona dusa nzi muto ufite ibibyanwa. Niko muto ubona dusa ufite ibibyanwa. Umva mwakoze cyane, Imana ibampera umugisha, ndabakunda sana, rekeraho ndakubona. Keza, Giselle, abantu banjye bose bari bahari. Sha umva nakomeretse ku rutoki, nakomeretse niyo mpamvu mfite akantu, nakomeretse ku rutoki ariko be alright. Latina, umva Mavis, thank you man, thank you. Bagina, ase Bagina utangiye kohereza amagifti ngiye kugenda kuko Bagina none se bimeze gute? Buddy, my God, Buddy, thank you. Dukes, Bagina ngiye gucomoka. Keza twamubuze ngo tumusabe tumukwe. Rwakageyo, thank you Rwakageyo, may God bless you. Sine bitwa neza Rwakageyo, Sine Daniela, afite amazina meza. Latina, thank you. Keza, Giselle, thank you everybody. We love you Yago, I love you too. Nenda bakunda sana, nenda bakunda kuko ntabwo wavuga ko ukunda Imana utarabona wanga abantu. Nenda bakunda cyane, Imana ibaha umugisha. Thank you everybody. Akose ko iyo ndimo gusezera mbabwira ko ngiye kugenda aribwo mutangira kohereza amagifti, ari nabwo mbona abantu batangiye kwiyongera. Ibyo bintu biba ari ibiki? Mushaka iki? Iyo mvuze ngo ndagiye nibwo mutangira kohereza amagifti, nibwo mutangira kubona abantu barimo kwiyongera kuri live baba benshi. Biba byagenze gute man? My God, Christian ndakubona. Bagina, okay, ntari umunsi mwiza Yago. Keza bamubwire ko tumutegereje. Keza yatinye, turimo kugusezera. Mama, okay, mama, wow, mama gift kubera murimo kugusezera. Thank you. Jackie Alice, hey darling, how are you? Rutayomba, thank you. Manzi, Senior, see you. Musa, see you. Urimo urajya hese? Leya Mutoni, ngiye muri studio. I have a studio session. Deuce, thank you. Urimo urajya? Ngaho ni munsezere ngenda shaka kuri uko. Ngaho ni munsezere kiri gute wangu? Big ZY, King wacu Cyomoro, how are you? Becky Alice, I'm fine. How are you doing? Beautiful. Demeka, how are you? Mukunda bitagira ubute, thank you. Annette 7, thank you for the radio. Thank you for the radio. Udute mu rukumbuzi gute? Bate mu rukumbuzi gute? Ndagukunda Yago, Imana kwagure. Keep it up. Katumba Abdu, mfite urukumbuzi rwinshi mu mutima wanjye, nkumbuye Imana, nkumbuye abera, nkumbuye wa musozi mwiza, aho ni